Fizička izdržljivost pešadinaca stiče se vežbanjem pod punom ratnom opremom, uključujući trčanje sa zaštitnim, balističkim prslucima, takozvanim pancirima i ličnim naoružanjem, čija ukupna težina prelazi 18 kg. Vrhunac njihove izdržljivosti vidi se i na pešadijskim preprekama koje savlađuju nošenjem zaštitnih pancira i oružja. Svi oficiri i podoficiri znaju da plivaju i skiju, jer su plivanje, skijanje kao i obuka u vožnji motornih vozila sastavni deo nastavnog programa u vojnim školama, a elitna izviđačka četa svake zime ima trening u skijanju na planini Kopaonik. Tu i obuka u veranju i kretanje po nepristupačnim terenima, dok se trening u plivanju u saradnji sa Sportskim savezom grada Vranja realizuje na Jumkovom bazenu. Obuka u veslanju i savlađivanju vodenih prepreka u saradnji sa Skupštinom opštine Vladičin Han izvodi se na Jovačkom jezeru. Izviđačka grupa. Mala je, ali efikasna jedinica u okviru izviđačke čete. Ona je autonomna i njeni pripadnici često su na terenu, posebno u kopnenoj zoni bezbednosti na jugu centralne Srbije. Zadatke izvršavaju samostalno, a iskreno u prirodi i fizičko vežbanje njihova su svakodnevnica. Izviđačke grupe izvršavaju složene zadatke na teško prohodnom zemljištu, dnevnim dugotrenim marševima nekoliko desetina kilometara uz primjenu mera maskirne discipline, što iziskuje visok nivo psihofizičkog opterećenja. Blagovremeno prikupljeni podaci na terenu dragoceni su za komandanta zbog donošenja odluke. Izviđači to znaju i zato su njihove granice psihofizičke izdržljivosti u usponu. Dobra fizička kondicija preduslov je za strojevu izgrađenost vojnika. Fizička pripremljenost tenkista bitna je za specifičnost zadataka i obaveza koje oni imaju. Svakog meseca sve starešine imaju obavezni marš od 10 km, na osnovu kojeg komandant brigade stiče uvid u fizičku pripremljenost starešina za izvršenje namenskih zadataka i preduzimanje eventualnih dopunskih mera na podizanju nivoa fizičke pripremljenosti starešina. Širenje svesti o zdravom životu je moja misija. Mi u garnizonu Vranje svakodnevnim fizičkim vežbanjem i trčanjem stižemo do našeg cilja, a to je manje bolesnih, a više zdravih i sposobnih ljudi za izvršenje najtežih zadataka. Preporučujem svim građanima da vežbaju i budu fizički aktivni, jer je to recept za zdrav i dug život.
Žene vojnici uklapaju su kolektiv i svesni su činjenice da lica koja rade u vojsci moraju biti kondicionalno spremna. Najbolji primjer mi je Jasmina Zafirović, priznati fudbalski sudija i van granica Srbije. U bazi Jug uslovi za bavljenje sportom su odlični. Vojnici i starešine svakodnevno vredno vežbaju kako bi bili što bolje fizički pripremljeni za uobičajene vojničke zadatke i izvršavanje redovnih zadataka na terenu u kopnenoj zoni bezbednosti. Svako jutro na čelu stroja vojnika i starešina baze Jug nalaze se komandant i njegov zamenik, potpukovnici Slađan Stamenković i Budimir Pešić. Pripadnici baze Jug trče i vežbaju svakog jutra. Iz dana u dan njihova kondicija je sve veća i veća. Uskoro će svi vojnici i sve starešine imati uslove za odlične ocene u svim disciplinama. Vojnici i starešine 4. brigade kopnene vojske godinama obezbeđuju administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom u dužini od 117 km i kontrolišu kopnenu zonu bezbednosti površine 585 km². S obzirom na političko-bezbednostnu osetljivost juga centralne Srbije i blizinu Kosova i Metohije, ovaj za brigadu i uopšte vojsku Srbije veoma značajan zadatak, pripadnici 4. brigade izvršavaju sa 11 baza kontejnerskog tipa i 5 baza tipa drvena baraka. Svakog jutra vojnici i starešine pešače desetine kilometara, ali i svakog jutra oni koji nisu na osmatračnicama ili u patrolama i zasadama izvode vežbe, trče, bave se sportom. 4, 2, 2, 3, 4.